Mbo'ehára mba'e rejapo arateĩ jave katu'ínte amoñe'ẽ ahai ahekombo'e mba'épiko ambue mba'e rejapo upéicharõ mbo'ehára ha pevamemenunga japohajépa toda la semana. Prácticamente los 7 días de la semana mi ocupación es dedicarme a la docencia, a enseñar y también a aprender. Ambuguapy kuatiáre umi aikuaára móvatérãkatu añemomandu'áva aikuaa pyahuvahávo upéicha naimei javehína tapére mba'yruguatápe jajepa arateĩ jave ndahaíramohína atyha rupi pe mba'e ajapovéva ha ajaposevéva ha'e apu'ã ambosako'i che ka'ay ha aguapy py'aguapýpe amoñe'ẽ aranduka